Ka tlhamalalo go tswa mo SABC Studio 10 Auckland Park, Johannesburg, re go tlisetsa kgaso ya dikgang tsa Setswana. A re iketle mmogo ka tshedimosetso. I can honestly not recall asking them about the PKTT. Mo kgasong eno re utlwa fa pego ya mookamedi wa maloba wa IDEC Andrea Johnson ya gore o ne a sa itse gore IDEC e batlisisa PKTT e botsoloditswe kwa komišeneng ya Madlanga. The correct and constitutional thing was precisely what she did, not to take a side. ANC ya kgotse tiro e e lebisitsweng kwa go fetolweng ga mmasepala wa eThekwini kwa KwaZulu-Natal. Irrespective which was not an accident per se, kodwa lo muntu ufele emsebenzini. Lefapha la Diminerale la re le begile dintsho di le 33 tsa meepo monongwaga. Mothoetsho Madume wa amogetswe mo kgasong ya rona ya dikgang tla re diale. Pego ya mookamedi wa maloba wa IDEC Andrea Johnson ya gore o ne a sa itse gore IDEC e batlisisa PKTT e botsoloditswe kwa komišeneng ya Madlanga. Seno ke jaaka Johnson a retelelwa ke go tlhalosa lekwalo taelo le a le atlanegisitseng ka Moranang wa 2025. Good morning. Pego ya moeteledipele wa maloba wa IDEC moadvokata Andrea Johnson ya gore o ne a sena kitso ya gore IDEC e ne e batlisisa setlhopha se se batlisisang dipolao tse di golaganang le sepolotiki kana PKTT e tlhotse e botsolotswa. Se moraga gore bopaki bo bontshe fa Johnson a atlanegisitse taelo ya semolao ka Moranang wa gola eo e neng e batla gape tshedimosetso ka ga PKTT. I can honestly not recall asking them about the PKTT as the PKTT. I would have asked questions around the applications, wouldn't have asked about the PKTT. The original documentation, file and applications for promotions of the commanders, for me dealt with the issue of the promotions we were dealing with. It says commanders and members. So it's not limited to commanders. It says commanders and members. And if I may add, not of subs, but specifically of PKTT. So you can't divorce that entire inquiry from PKTT. Kgang e ke nngwe ya tseo go bonalang e le dipego tse di dirisitsweng malebana le ngongorego ya mo Palamente Fidel Adams ke batlhankedi ba IDEC go simolola dipatlisiso tsa bona mo dikarolong tse di sa amaneng ka gope le tsa ditatofatso tsa ntlha tse di neng di le mo affidaviti ya ga Adams. Mo go tweng tona ya maloba Bekicele o ne a thapa Lieutenant General Dumisani Khumalo. Mme potso ke gore ke eng se se tlhotlheleditseng se a ke itshonyong kwa sepolotiki kana seo go tweng ke digongwana tse di sa itsiweng tse di tlhotlheletsang ditshwetso tsa puso. And the best person to answer would be the person who drew up this document and indicate the basis on which he lay for these documents. No, I don't think that's right. No, that's not right. The best person to answer is the person that authorizes the summons. At this point, I'm not interested in what. Maemo a tserweng ke Johnson a tsositse dipotso tsa gore a o leka go eka badira dipatlisiso mme e leng sengwe se a se ganeditseng. Komišene ne a feleletsa e lebeletse thitokgang gore a dikgato tse tsotlhe tse di tserweng ke IDEC a e ne le tlhaselo go Lieutenant General Dumisani Khumalo, Lieutenant General Nhlanhla Mkhwanazi ga mmogo le General Fali Masemola kana jang. Fa Johnson a budiwa o tsibogile jaana. I think that if we look at the matters in their totality, and we also look now that this one, Commissioners 3527 really bothers me. Then the assertion that, or the conclusion you draw, makes reasonable sense. And whilst it didn't, and in all honesty, at the time, what I said is exactly how it was. And as you look at some of the things that have now come out from parallel statements, etc.,
there are dots to connect. Let's adjourn. Thank you, Chair. Dithetso di a tswelela. Monasitilo wa komiti e malebana le diakhaonto tsa setšhaba Sonke Zozibi a re komiti e tlhatlhetse kgetsi ya bosenyi kgatlhanong le motlhankela khuduthamagamogolo wa setheo sa RAF Collins Letswalo. Seno ke jaaka komiti e samagane le magato a tsamaiso e e sa lolamang ya merero ya matlole kwa RAF. Kgwedi e fetileng Scopa ene ya swetsa gore go tlhatlhelwe kgetsi ya bosenyi kgatlhanong le motlhankedi mogolo khuduthamaga wa maloba wa RAF Collins Letswalo ka ntlha ya go palelwa ga gagwe ke go tlhagelela fa pele ga komiti go tsibogela taelo molao e rebotsweng ka Ngwanatsele Ngwagola. Those documents have been transmitted to the SAPS, and they will then conduct further investigations and take statements from various parties, such as the sheriff himself. They might speak to Mr. Letswalo and so on. So they will compile a file, which they will then forward to the Director of Public Prosecutions in Cape Town. Kgato eno ya semolao ya Palamente e bonwa ile e romelang molaetsa o matla ka ntlha ya fa mo nakong e fetileng setheo seno se ne se latofadiwa ka go sa tseye ditshwetso tse di maleba. What Parliament has done sends a strong message to anyone who fails to appear before it on matters of accountability henceforth, because these state institutions are funded by the fiscus and therefore they have a responsibility to account to Parliament. We hope that it sends a message and a warning that this lack of accountability and this disregard for the law will no longer be tolerated. Scopa ya re tla tsitsinya gareng ga tse dingwe gore madi a ba duela lekgetho a tsewe mo go ba ba bonweng molato wa tsietso. Mokwaledi kakaretso wa ANC a re lekoko le tlile go ema nokeng mmusa kgotla wa Palamente Thoko Didiza kgatlhanong le voutu ya go tlhoka boikanyego. Mbalula o ne a bua le bobegadikgang mono Johannesburg mme wa amile dintlha di le mmalwa tse di akaretsang le bommasepala. Mbalula o tshwaetse ka dintlha di le mmalwa tse di akaretsang le gore ANC e ema mmusa kgotla wa Palamente yo lebanweng ke voutu ya go tlhoka boikanyego Thoko Didiza nokeng. Mokwaledi kakaretso wa lekoko a re makoko kganetso a gobelela. The correct and constitutional thing was precisely what she did, not to take a side. To punish a presiding officer for refusing to be partisan is to stand the principle on its head. And Parliament must chew gum and walk at the same time. Malebana le dikgwetlo le ditshupetso tse di ka ga bofudugedi, ANC e dumela fa barulaganyi ba megwanto e malebana le seno ba senya serodumo sa Afrika Borwa kwa dinageng tsa boditšhaba. The organizers and funders must understand they are eroding our standing as a safe home for the tourist and the investor and isolating us from our own continent. And when South Africa stands alone, it will not succeed. We see these patterns for what they are: the urgent provocateur, the cheap mob politics of the ballot chaser, and the poison of ethno-nationalism that will break this country apart. ANC e tla tlhoma lekwalo la bone la ditsholofetso tsa ditlhopho kwa River Park kwa Diepsloot fa Phatwe a le 15 e seng kwa stadiumong jaaka go tlwaelegile. Batlhankedi ba lekoko ba tlile go etela bommasepala bagolo botlhe ba le robedi go itsise lenaneo la bontlhopheng ba bomeiara pele ga ba ka tlhoma ditsholofetso tsa ditlhopho. Mothoetsho re tswella pele ka dikgang tsa rona. Badiri ba mmasepala kwa Northern Cape ba re go diegisiwa ga dituelo tsa bone go ba tlogetse ba kgamiwa ke dikoloto le ketsaetsego e seng kana ka sepe. Mathata Seshenjana ke mo atla morago ga gore kantoro ya matlotlo e swetse go sekega matlotlo a tlaleletso a dimmasepala di le 69 ka ntlha ya tsamaiso e sa lolamang ya matlole. Willem Koper wa dingwaga di le 52 yo e leng modiri wa masepala wa Thembelihle a re tuelo e tla ntharisetse le tlwaelo.
a re badiri ba ntse ba utlwelelwa ke dituelo tse di tlang thari gangwe le gape mo dingwageng di le mmalwa tse di sa tswang go feta. Kopper yo ntseng a direla mmasepala dingwaga di le 15 a re fela jaaka badiri mmogo nae tuelo ya dikoloto tsa bona e salela morago mme e se phoso ya bona. Mo dikgweding tse a sa newang tuelo ya gagwe jaaka kgwedi eno barwa ba gagwe ba ba rekela dijo ena le mogatse mme ba thusa gape ka dilwana tse dingwe tsa botlhokwa. I'm sitting with garnish orders for not paying my debtors, you know, and then it has a bad reflection on my name. So I can't even, for instance, go now to a bank and say that I'm in need of 2,000 rand, can you please help me? They will not help me. Tshwetso ya lefapha la matlole ya go se abele bo mmasepala bangwe ba ba kgaratlhang matlole e tsentse badiri ba yona mo mathateng a sa tlholwang ke bona. Mokgatlho wa badiri ba bo mmasepala SAMO wa re bo mmasepala ba le mmalwa kwa Northern Cape ba ketefalelwa ke go duela dituelo tsa badiri ka nako mme se tlogela badiri le ba malapa a bona ba le mo kgatelelong. In Thembelihle, where we are today, 1 month ago the bank account of the municipality was attached because of non-payment of the pension fund of the workers. So it's quite extreme in the Northern Cape, and we have made proposals at various levels to address the challenge. Diranta di le dibilione di le 7.1 di tla fetisediwa go bo mmasepala ba ba siametseng go amogela ka bo eno ka la botlhano mme se kaya gore badiri ba tla amogela dituelo tsa bona tse di saletseng kwa morago mme go tlile go tsaya sebaka gore ba bangwe ba bona ba kgone go busetsa serodumo sa bona sa tsa matlole kwa maemong a siameng. Ka fa go jelengwe ke dikgwedi di le 2 badiri ba mmasepala wa selegae wa Mohokare kwa Free State ba sa amogele dituelo tsa bona mme ba le bantsi ba retelelwa ke go duela dirente, dipalangwa le go busa madi a dikadimo. Badiri ba re go tlhoka tsepamo gono go ba bakela kgatelelo ya maikutlo le go ba ketefaletsa mo malapeng a bone ka ntlha ya fa ba tshela ka go adima madi. Masitlole Shantile o diretse mmasepala dingwaga di ka nna 10 mme a re go sa tlhomamang ga matlole go tlogetse bontsi ba thuma mo dikolotong. O tladitse ka gore ena le badiri mmogo nae ba feletswe ke ditsela tsa go adima madi mme ba tshaba gore seemo sa bona sa matlole se tla tswelela go senyegela pele fa dituelo tsa bona di ka tswelela go diega. Shantile a re ba kgobegile marapo ka gore masepala ga o buile bona mme se ba thibela go dira dithulaganyo le dibanka bakolotisi le batlamedi ba ditirelo. We leave loan sharks, but then even loan sharks themselves, they no longer want us. You understand? And then from the banks officially, so we are those people of which now we are under credit review. Le fa go le jalo badiri bangwe ba tsweletse go ya tirong le fa go sa tlhomama gore ba tlile go bona leng dituelo tsa bone. Some they are not even coming to work because now they don't have means of coming over here. Even the very same employees, they are not even coming over to work themselves. At some point they were refusing even to talk to us as shop stewards. Mokgatlho wa badiri ba mmasepala wa Afrika Borwa wa re go sa duelwe ga dituelo go simolotse go ama ditiro tsa mmasepala. Wa re bangwe ba badiri ga ba tlhole ba kgona go duelela dipalangwa go ya tirong fa bangwe ba santse ba kgobegile marapo ka tiego ya dituelo go akaretsa ya nako e okeditsweng le ditshiamelo tse dingwe tsa tiro. COGTA is complicit in this particular crime perpetrated against our members, in that its intervention in terms of Section 139 has yielded no better results, but has perpetuated corruption within local government. Khabagare masepala wa selegae wa Mohokare wa re ditiego tsa dituelo ke ditlamorago tsa mathata a masisi a matlole a amanang le tiego ya go amogela kabelo ya yone e lekanang. What hit the most hard on us was the situation when our account got attached by Centlec in April. That's where we lost the grip of everything. Masepala wa re o solofela go dirisa kabo ya yona go duela dituelo tsa badiri tsa Seetebosigo le Phukwi. Badiri ba re jaanong ba solofela gore kitsiso ya lefapha la matlotlo e tla le re bokhutlo jwa sebaka sa dikgwedi tsa go tlhoka tsepamo le mathata a matlole.
Re sa le foo dimmasepala di tlile go rebolelwa matlole a tlaleletso a neng a sekegilwe mo kgweding eno go tswa kwa lefapheng la bosetšhaba la matlotlo go simolola ka labotlhano ono. Seno ke morago ga go obamela dintlhakaelo tsotlhe morago ga gore matlole ao a sekegiwe nakwana ka ntlha go retelelwa ke go diragatsa melao ya tsamaiso ya matlole. Dimmasepala ke legato le le botlhokwa la tlamelo ya ditirelo le fa go le jalo ke dingwaga bontsi jwa tsona di aparetswe ke mathata a go sa newe matlole a di a tlhokang, sekoloto se se golang, tiriso e botlhatswa ya matlole ga mmogo le lenaane le le bokoa la go kokoanya letseno. Ga jaana tona ya matlole a re dimmasepala di le 49 tse di kgaratlhang di tla simolola go amogela kabelo ya tsone ya matlole ka labotlhano ono, mme go santse go na le matshwenyego a gore ditšhelete di tla dirisiwa jang. The release must accordingly be understood as a conditional release intended to protect basic service delivery while requiring affected municipalities to correct the serious weaknesses identified through the Section 216 subsection 2 processes. Tona ya dipuso selegae le merero ya segosi a re e nngwe ya dintlha tse di tlhobetsang kwa dimmasepaleng ke tekanyetso kabo e sa rebolelweng matlole mme ke sengwe se a leng kgatlhanong naso. We want to urge our municipalities on the question of the unfunded budget. This must come to an end. A municipality that adopts an unfunded budget is committing lies to the public. Jaaka naga e leba kwa ditlhophong tsa dipuso selegae ka Ngwanatsele tlhola malatsi a le 4 kgatelelo e mo go rulaganyeng lenaane la batlhophi. Tlhabisa o ikuela go baagi go ya kwa diteišeneng tsa go vouta go ya go ikwadisa kgotsa go ntšhafatsa dintlha tsa bona. Motho re santse re le mmogo. Lefapha la Diminerale la re le begile dintsho di le 33 tsa meepo monongwaga mme Impala Platinum Implants e begile dintsho di le dintsi go gaisa. Lefapha mmogo le botsamaisi jwa Implants le mokgatlo wa badiri AMCU ba tlhotse ba kopane le badira moepong ba le dikete kwa stadiumong sa Royal Bafokeng gaufi le Rustenburg kwa North West ka ga merero ya pabalesego. Boididi jwa badira moepong bo ne bo kokwane go rebolelwa pegelo ya lenaane la pabalesego morago ga dintsho kwa moepong wa Impala. To date, we have lost 33 employees compared to 38 that we had lost in the past year. Rustenburg region on its own, we have lost 12 employees to date, and Impala has contributed to over a third of those accidents. Fala moepo wa Impala le mokgatlo wa badiri AMCU ba ganetsana ka palo ya dintsho tse di tlhodilweng ke dikotsi kwa tlase ga moepo. In the past year, we have achieved important safety milestone, and we have demonstrated in the industry that it is possible for all of us to finish 6 months without anyone losing their lives. When you say only 5 people died, I tend to not to agree with you. 7 people died at Impala. That's irrespective which was not an accident per se. Kodwa lo muntu ufele emsebenzini. It's a mine accident. We must improve ventilation underground. Le fa badiri ba Impala ba boela tirong ka laboraro, AMCU ya re badira moepong ba tla emisa go dira fa bangwe ba bona ba ka tswelela go tlhokafala mo tirong. Ke Tebogo Phakedi wa dikgang tsa SABC mo Phokeng gaufi le Rustenburg. Motho di ne di le kalo tsa segonjono ga se latelang ke a sepedi ka moso mo SABC 2 le SABC le hae ga jana ke go tlogela le boinelo mo lebimang ka tsa maemo a bosa. Nna le wena a re kopane gape mo nakong e tlang. Sala sentle.
ke leboga ke adimile ke le dumedise babogedi ko gae a re lebelele maemo a bosa bosegongjo fa re lebelela mo botlha ba jonaga go tla nna le gone go nna le semathana mo karolong ya Eastern Cape fa re lebelela gape mo karolong ya Eastern Cape go tla nna le pula me re lebelela mo bogare jonaga go tla nna le pula di percent di le 30 lebelela ka moso pula ena le gone go tswelela gape le semathana mo karolong ya Eastern Cape fa re lebelela ko karolong ya Bloemfontein le teng go tla nna le gone go nna le pula lebelela ko karolong ya Kapa le teng go tla nna le gone go nna le diphefo ba maemo a bosa ba re tsibusa ka semathana mo karolong ya Eastern Cape le karolo ya Lesotho fa re lebelela karolo ya Limpopo yotlhe e ka nna le gone go nna le pula me re lebelela gape di temperature tsa rona fa re lebelela mo Johannesburg go tla nna le gone go nna tsiditsana mo mosong ka digata di le 2 go ya go di le 17 fire ena ge ke digata di le 7 go ya go di le 17 lebelela mo provinceng ya Limpopo fa re lebelela Mosina e tla nna le gone go itekanela mo mosong ka digata di le 11 go ya go di le 22 mo Kopane ke digata di le 7 go ya go di le 20 fa re lebelela mo provinceng ya Mpumalanga fa re lebelela mo Mbombela ke digata di le 9 go ya go di le 19 Emelo e tla nna tsididi mo mosong ka digata di le 4 go ya go di le 15 mo Thapameng lebelela province ya KwaZulu Natal Ulundi ke digata di le 11 go ya go di le 18 Pietermaritzburg ke digata di le 8 go ya go di le 13 mo Thapameng lebelela mo provinceng ya Eastern Cape Mthatha ka digata di le 7 go ya go di le 10 mo mosong Komani tla na le gone go itemogela pula go tla nna tsididi mo mosong ka digata di le 5 go ya go di le 10 mo Thapameng re belela mo provinceng ya Western Cape fa re lebelela go bophirima jwa province go tla nna le tlhabo ya letsatsi Riversdale ke digata di le 7 go ya go di le 18 Lensburg e tla nna tsididi mo mosong ka digata di le 5 go ya go di le 13 mo Thapameng mo provinceng ya Northern Cape Kuruman ke digata di le 7 go ya go di le 21 Upington ke digata di le 9 go ya go di le 22 Calvinia e tla nna tsididi mo mosong ka digata di le 4 go ya go di le 17 fa re lebelela mo provinceng ya Free State Bloemfontein ke digata di le 7 go ya go di le 18 fa re lebelela mo Garibdam go tla nna tsididi mo mosong ka digata di le 3 go ya go di le 12 Viepena re tla nna tsididi mo mosong ka digata di le 5 go ya go di le 13 mo Thapameng fa re lebelela mo Bokone Bophirima Rustenburg ke digata di le 9 go ya go di le 21 Swaziland ke digata di le 7 go ya go di le 21 fa re lebelela mo Taung le karolo ya Bloemfontein go tla nna tsiditsana mo mosong ka digata di le 8 go ya go di le 21 mo gaetsho maemo a botsa felela fano a re kopana gape mo nakong e tlang